Таба мойлаған сайын шымара дей тотар халық мәкале һәм уңған хужабикәләр. Сәлам достар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм бездә кунакта бүген хужабикә түгел, хуҗа кеше, артист, юморист, пародист, эш бала әтисе дип әйтергә кирәк. Минем коллегам телевизион алып баручы һәм просто яхшы кеше Мирхат Гайсин. Мирхат, рәхимет. Сәлам. Сәлам булат. Сине күрмәгәнгә соңгы тапкыр синең тапшыруыңда күрешкән идек без, әйме? Синең телеканалыңда. Син безне кунакка чакырган идең. Менә кунак ашы, кара каршы татар халык мәкале. Бүген син миндә кунакта идең. Кунакка шулай йөрешеп торыйк. Күчтәнәчләр алып килик. Менә мин үзем җыйган, үзем ясаган менә шундый гөмбә, лисички. Гөмбә. Үзем ясадым, үзем җыйдым. Төркиләр арасыннан алардан калганны яхшысын гына сөйләп алып килдем һәм инде сезне сыйларга булдым. Шын үзең җыйдың. Шын үзем җыйдым. Яратасың. Яратам. Аны бит берсе белмим, җыйганмы, юкмы? Мин менә минем хыялым менә шундый бар, мин чынлап та мин гөмбәне охшарга яратам. Яратасың. Менә мин әле сезгәмен. Мин безгә бик сирәк гөмбә китерәләр, гомумән. Искитмәле. Бу 9 ел эчендә син икенче бәлкем өченче кешедер мөгаен. Күзеңә китерәсеңме? Алып килде гөмбә. Шуңа моның өчен аерым рәхмәт. Без бу гөмбәне тапшыруны хәл итербез. Алла берсә. Ярар. Шуннан да бик шәп, бик тәмле. Бу гөмбәләрне дөрес сайларга кирәк, дөрес эшкәртергә кирәк. Без аңлашабыз. Тапшырып бетә, без аны ачабыз. Син ашыйсың башта. 15 минут көтәбез. Әгәр дә барса яхшы булса, мин дә авыз итәрмен. Димәк, тапшырыбызның шарты булайрак. Караганың бардыр инде күзәткән. Караганың бар, күзәтеп торам. Безгә телевизион тамашачыларыбыз рецепт юллыйлар. Нинди рецепт икәнен мин сиңа күрсәтә алмыйм аның. Ярамый, чөнки үзем дә белмим. Шын белмисең. Шын. Менә гөмбә тотып әйтәм. Валлаһи. Хәзер ышандым. Ләкин шул әзерләргә тиешле ризыкның монда ингредиентлары истәлгә без әлбәттә чыгарып куябыз. Син шуларга карыйсың да, нәрсә ясарга була? Нәрсә ясап була икән дип, инде бер нәтиҗәгә килеп, шуны ясыйсың, пешерәсең дә. Аннан тапшыру исеме була бит инде аның, әйме? Белмәм, исем буламы? Исемен үзем кушарбыз, ярар. Анты исем бөтенләй мөһим түгел. Тапшыру ахырында мин сиңа фотосын күрсәтәм. Мин дөрес ясадыммы, юкмы? Әгәр дөрес ясаган булсаң, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металлсовод заводыннан әлеге Trendy Style Кукмара табасы синеке булачак. Сделано Россиядә дигән. Тутып барыйм әле. Тутып кара. Тутып барыйм. Син аны тутып карарга мөмкинсең, беләсеңме? Астын карарга мөмкинсең, менә фирменный логотипы бар аның. Бөтен Кукмара табаларында фирменный логотип Кукмара дип язылган. Кукмара. Бу таба инде искитмәле, чыннан да моңа бер нәрсә ябышмый. Моны мойлап тормасын да була бит. Менә мойламасын да. Бу мойламасаң да шымара. Шымара. Пешерә шымара торган таба. Тутып карадым, сиздем, минеке булырга тиеш. Әгәр дә инде булып чыкмаса, Таба кая китә? Булат кала. Шул рецепт юллаучыга. Сез монда икәү көрәшәсез хәзер, аңласызмы? Аңладым. Телевизион тамашачы һәм син. Таба өчен. Таба өчен. Әзерме? Әзер. Әзер булса киттек әйдә. Каушыйм. Таба аласы килә. Мирхат, каушама. Барысы да яхшы булыр. Башлыйк. Я, Мирхат, менә бөтен ингредиентлар, бөтен нәрсә өстәлдә. Сөт, кукуруз уны, бәрәңге, суган, сарымсак та бар, йомырка, кайдыр күкәйләр, кукуруз, укроп һәм тавык туше. Тавык ите инде. Туше. Әйе. Английчә тюша. Но Нәрсә эшлибез? Син башыңа берәү киләме, юкмы? Шуннан әйтәм, юк. Мин в шоке. Юк, белмим, аңламыйм нәрсә. Мирхат, Беләсеңме нәрсә эшләргә булар белән? кукурузлар булгач, бу точно аш түгел. Аш түгел. Чөнки ашка мондый кукуруз салмыйлар бер качан. Булды. Салат булырга мөмкин. Салат булырга мөмкин. Салат пешкән бәрәңге булса салат буладыр. Бу ши бәрәңге. Димәк, салат та түгел. Бу второй. Менә монда хәтле барып җиттек. Калганы син үзең. Киттек? Киттек, кая барабыз? Без нәрсә эшләргә була? Уфага. Һәрберсен берәм ашап чыгарга була. Менә пешерәсең, шуны ашыйбыз. Нәрсә кирәк син? Менә, кара. Кукмара кастрюльләре бар. Менә мондый төстә, ашык яшел төстә. Гөмбә бар, Мансабир хәтнеке. Син тапшырудан соң ашыйбыз. Менә шундый духовкага тыга торган
soğut var. Kukmaranıqı. Grill var. Tava var ayı. Tava var. Ne qaysı kerak olacaq sana bu rizqni pişirge. Belki bu bir gene nida pişirilir, belki bu deyse bu zapikanka buladır, belki. Tak. Nega zapikanka bulmasqa mümkün ekansan bu? Menimcha, Senincha? mana bu yumurtani. Yumurtqani ayı. Otib Biri- beriga kerak, aliga redaktorga. Ay. Biraz soğut. Kameraga. Soğutqa solib, Ayya. sitib, mana bu Un unni bilan. solib, sütni solib, biz bulg'otib, Bulg'otamiz. balki mana uni tigi klar etib bitiladi. Ayı, abarangi qo'yadi nechta vaqtda kukuruz bilan. Barangini motorligi uchun qo'yamiz. Yolala. Shibarangi nima? Yo'q, ani pishirga kerak bitmi? Pishirga Pishirga kerak. Balki bunlardan bulardir barangi pishirib tuyurga yani pire dedik. Püre. Balkim. Bu yashil chayin motorligi uchun yani olib zo'r mumkin emasmi? Yo'qdir deb o'ylayman. Ayda. Kerak bo'ladimi? Menimcha kerak. Bu bo'lsa duxovka degan so'z bu. Duxovka degan so'z. Yo'q. Kerak emas. Mana bu Mana eng normal ya bitni solib qizdiramizda. uyib. Bitti ketdi vassalam. Mana so'ng to'ta boshlaymiz-da. Ayya. Shu bitta. Ayda. Tobaga solamiz. Tobaga Ha, ansiyda oxirida asosan o bitib pishgan, o kukuruzni biroz oshirg'ada bo'ladi, bilasizmi? To'ta boshlaymiz. Ayya. Demak, biz bu itni bunda qo'yib turamiz ariga. Ajab siz birga pishiryapsiz shu. Ayda men o'ylagancha balkim shu aytarmiz. Birga butiymiz buni yumurtani Ayya, ayya, ayya. Ana uchun biraz sovuq kerak bo'ladi. Bor bizda soat? Bizda soat bor. Ana bu motorga Bir ko'p, mana bunday soat bergan mumkin sana. Sana tiyranroq soat, mana bunday soat bera olaman. Qo'ysunda balki bunda maqsada. bir ko'pda bor. Nasıl yeter deb bilayman. Yo'q, ayda mana. Nasıl motorroq, aymi? Masa tiyranroq. Tirenerek de motorroq. Ayda, sen shuni yasa boshla. Pishaqlar, bütün Burada var. instrumentlarında. Olib turamiz bundaroq. Dürüst borammikan deb o'ylayman men hali. So'g'onni ishlatamiz biz. Oshiymiz. Oshimiz. Ayda boshda so'g'on qizdirib. Ha? Og'irmi? Bek og'ir. Qara, Messi o'rinda bo'lsa, menada bek og'ir bo'lar edi. Mirhat, men jingilroq ish so'ylayim. Men o'zimizning sponsorimiz turida motor so'zlarini yig'ishtirib bizning televizion tomoshabinlarimizga. Sen o'ylab turibsan, shekildir. O'ylayman. Topshirig'imizning general sponsori Kukmara Metal zavodi. Kukmara Soda markasi jamoat bunda endi ko'rib turasiz. Rossiyada o'zimizda shuni сделано в России deganimi? Haligi Kukmara tavalarini, kastrullarini, qozonlarini, har turli olarning produksiyasini siz mana Ufada yashaysiz ekan bu yigit kebek internet kibit osha olarga mumkinsiz. Igizga Ufaga hatto ketirib berashaklar. Eshik tubina qadar. Ayy, kelgansiz ekan Qozonga fursatdan foydalanib Qozonda baraning 4 adresi bor. Kukmarada, Kukmara kirib turmaysizmi deydi. Firmaning kibitlari. Anda почти mana zavod beyalar deb aytilganda bo'laydi. Eski tushirib bitta adresim. Pavlo Kinorama 114 bilasizmi, men seni telada o'qidim. Ayy. Senga bek yaqin, o'qigan yeringda. Ayy. Richard Zorga 11 ba. Shular bilasizmi Zorgani, ayy. Anda Gorki Park Soda o'zaga bor, shuning birinchi qatinda. Kvartalda Musin urama 23 ba. Ham aviatizilish rayoni bu Leningradskiy urama 27 adresi bo'yicha o'rnashgan baxtli kibitini mana birinchi qatinda kirdimda shunda. Tak, Mirhat, narsa o'ylading, ayda. Siz ishlarga kerak. Men endi tabani qizdira boshladim mana. Mirhat, o'zingga ishongandigina ishla. Buni biz tabani sotib olirsan, baribir. Suvda olib pishiryapmiz buni, necha yil? Suvda pishirga kerak turadi deb o'ylayman. Nega qizdirmaysiz biz uni? O'zingga tutib qizdiradi. Sen bulanmoq yasamoqchi bo'lasan. Bulanmoq qozbek ol, ikkigina barangi. Az bo'laymi? Az bo'lam. Birisi senga, birisi menga. Ayy, bu big as. Agarda mana bulanmoq yasagan bo'lsa, ol big ko'p bo'lar edi. Shu dukto bishovanda. Demak, bular sizdan bunda ketadi bunda. Buni qizdiramiz, demak. Buni aytamiz ershikda. Ershikda. Balki boshda men so'g'on netadirsan, so'g'onni beraylik. So'g'onni sen to'raysan. Yo'q, sen birinchi ishlaysanmi? Yo'q. Sen tabaqqa qizdirib turamiz senga. Sen tabaqqa qizdirasan, men so'g'onni ayda yortsin mana. Ayda ko'proq boraymi? Ayda so'g'onni qizdira boshlaylik, hali shundan ko'rinar ayli bir narsa. Bir narsa kelib chiqar. Birer oshib turgan narsa kelib chiqar deb o'ylayman. Mirhat, sen mana o'zingda biz sen bilan endi bilmayman.
хан заманlarından birbirle tanış болғайын сенің белән. Ул әле теге заманаларда. Кассеталы вакытларда дип әйтик. Сугыштан соң. Әйе. Синең тормышыңда инде зур үзгәрешләр. Син өйләндең. Син соңарып өйләндең бит, әйеме? Мин соңарак өйләндем. Гастрольдә күбрәк йөреп калдым. Әйе. 30 яшь. Туган имән. 30-га өйләндең. 30-дан соң. Әле 30-дан соң өйләндең. 30-дан соң, әлбәттә. Ләкин аңа да карамастан синең дә эш бала атасы хәзер. Җитештем. Илгергән. Ходай Тәгалә ничек кушкан шулай буладыр дип уйлыйм. Күп генә тырышсаң да, эзләсәң дә, эзләргә Синең кирәк. хәзер олысы кыз. Әйе. Кыз, малай. Кызда ике кыздан соң малай тудымы? Малай туды, Бирә бит Ходай кемгәдер малай. Ничек соң ул малай кызлардан соң малай? Әйбәт, менә дигән. Синең кызларына бит. Әйе, минем өченчесе кыз. Кыз. Нәсәсе бар түгел менә. Аның Нәсәсе бар. Юк, нәсәсе бар икән беләм аны. Сире бар аны. Әйдә тапшырасың дисә. Юк, кирәк. Юк, мин ул ниндә производствоны яптык. Нәсел калырга тиеш, фамилия калырга тиеш дип. Кемгә? Булырга тиеш дип, Гайсин булырга тиеш дип, шуңа мин тырыштым. Шуңа гына. Әйе. Юк, синап. Юк, Бола бәхетендә ул. Шулай бит. Мин дә шуны саныйм. Теге фамилия шуны ишеңә. Юк, аны шуңа тугансы. Аны ишеңә түгелдер дип уйлыйм. Түгел. Үзгә булды җитте. Җитәр? Шул гына. Юк, әйдә монысын. Тура бетерин дәйдә. Миңа мойнына бирсәң, мин кыздыра башларым аны. Гастрольдә күбрәк йөреп, мәйтәм өйләнмичә калам, ахырысы дигән шундый куркулар да туа башлаган иде. Әйе. Шуннан соң Ходай Тәгалә шулай итте. Насыйп итте. Хатны Уфага кайтып киттем. Син Шунда өлкәдән. очраттым, бәхетемне өйләндем дә. Менә безнең балалар. Аллага шөкер. Сәнгать өлкәсендәме хатын? Юк, ул теге Син белән утырда сөйләшкән юк әле. Юк. Минең тормыш иптәш. Экономист, финансист, бухгалтер. Кызларга капремонт ясый торган биткә. Ничек тә ул? Капремонт. Косметика. Косметолог. Косметолог булды. Менә капремонт димен. Капремонт. Юк, капремонт ясыйлар ниләр? Пластический хирурглар. Алар менә капремонт ясый. Монсы косметический ремонт. Косметический ремонт. Косметический. Шулай. Теге сәнгать өлкәсеннән өйләнәсем шәптер килмәде шикелле. Син үзеңдә гастрольләргә бик йөрмисең бугай инде. Гастрольләрдә бик сирәк йөрибез. Хәзер инде бик анахәтле. Теге бала карыйбыз күбрәк. Мин әле соңгы арада бит гел балаларга игътибар күбрәк. Эшлисиләр. Әйе. 2 яшьтән 1 ел алып барып булмаган шикелле. Шуңа сөйлисе дә килә, эшлисе дә килә. Балалар белән дә буласы киләме? Балалар белән дә рәхәт. Аларның теге бер дустым әйтәдер. Аларның теге кичкенә чагында сөйүп кала торган чак. Үскәч алар үсә, Үскәч шулай мирхат менә 16 яшь анда. Әйе. Син беләсең. Әйе, шуңа күрә кичкенәсе белән рәхәтләнеп бөтен мәхәббәтне, бөтен назны биреп каларга кирәк. Кичкенә чакта. Моны вак итеп торыйм. Ярый. Әйдә, узат. Тагын нәрсә? Әйдә, тагына тора бирәсең. Бәрәңгене. Бәрәңгене чистартыйк, әйме? Без булай эшләргә булдык син белән, бөтен нәрсәне тондырабыз да монда. Чо? Нәрсә булачак бу? Барып пешсә ашыйбыз менә. Ашыйбыз, сүздә юк, мин дә шулай дип уйлыйм. Тапшырырга килдем. Монда башка вариант юк. Чистартабыз Сез да. хәзер вакытта яшисез Уфада. Уфада, я. Уфада. Үзеңнең фатир белән? Үз фатир, 3 бүлмәле. Адресен әйтеп тормыйм. Кирәк түгел. Килегез. Ярар. Килер алдынан шалдырадыгыз. Синең әтиәниләр, хатынлыклар бармы авыл җирләрендә? Хәзер быелны бит инде бик актуаль булачак. Менә бу бәрәңгене үстерүдә үз хуҗалыгың булу Шундан да менә бәрәңгене ярдәм итәчәк. бик кирәк булачак. Ни өчен дигәндә, мин авылда әнкәй тора үземнеке тәтчедә. Яни үземнең әни, мин тәтче җигете, әни. Ничә соты җир бар анда? Анда 20 соты. Нормально. 20 соты. Инде ел сайын бакчаны бер киләтәдер. Күпме утыртырга була инде ул бәрәңгене. Әйдә менә пешән утыртып. Быел әниегез. Аха! Әйттем мин сезгә. Шулай булачак. Бәрәңге утыртмый, әйдә пешән утыртып. Пешән нәрсә кирәк? Безнең мал юк бит дип шулай әйтә торган. Менә быел инде уйлыйм, менә шушы бакчаны битереп сөрергә дә бәрәңгене. Тулайым бәрәңге. Ну анда бәрәңгене ту кара. Суган. Минем әле Шикәр чигендере. Минем бер танышым күптән очраттым, сөйләп торды менә. Бездә шулай эшлидек ди. Хәзерде бәрәңге, менә безнең янда ничәдер 30 дидем ул, 40 диме, суты җир бар ди. Әтиләрне бездә 3 бала. Менә бөтенне без кайтып эшлибез. Бәрәңгесен утыртабыз, суганын утыртабыз, чигендерен утыртабыз, монда кызыл чигендерен. Без ашый торган кармабай түгел инде аңлады. Аңладым. Шул ди безгә җитә менә бөтен гаиләгә ди. Шойлә берсе әтиләре була инде. Икесе булар, 2 брат менә. 1 2 3. 3 гаиләгә кыш буена бәрәңге сатып алган юк ди. Суган сатып алган юк. Аңладың? Аңладым. Менә ничек? Менә бездә шулай дишәкбез.
İyi, hazır şuna kala. Allah'a şükür benim baba evi var. İsen sağlar. Alar da öz yeri bilen turama. Alar o jeri bilen Ufadan 40 şakırım yiraklıkta. Otlu sayın. Haydi atabız. Haydi At atabız. haydi. Bitmese şunda. Otlu sayın. Atağın Qaytып, da müşa salam kirip, min te avul jigiti bulgaç müşa yaratam, şuna qara min qaytuğa müşani yağıp turalar. Ha. Anda indi birengi tutabız. Anda kirsan anda olmagaçlar. Mening abi olma Al oturtlar. qayсы rayonda? Kırmızıqal rayonunda Qobaq. Qırmızıqada bolgan bar. Qırmızıqada bolgan bar. Qobaq degan avul, aның Qobaq, ismi de Qobaq. Tabak mı? Qobaq. Qobaq. Aynen. Avul şun değil mi? Avulun ismi şunu. Kişileri de moşnay. Kişiler yok. Qabaq. Kişiler gibi buna olayına elip turalar. Şunlardan bir oңайлы, Ufaga yakın. Şulay etip motor dibeşe betabız. Rahat ekan. Aynen. Alaysa senin обеспечение бар енді. Allah'a şükür zorlarның tül. İkiye kadar tegiz qatı birге тырышабыз. Yo, misatan bir kengaş berem, быйылны бәрәңге утыртканда бераз писукта утыртыгыз. Писук белән гречка утыртыгыз, писук утыртыгыз. Şeker söylendire. Şeker әйе. Yok инде, yok, şeker үзен. писук үзе ме? Шықсын әйе. Ага. Аны шигендә бит эшкәртергә Seni кирәк. oturtkan var. Aynen şu gün oturak gerek aynen. Иң ходовой товар шул булачак. Писук. Шекер, шекер кыма. Тоз шаш, шекер. Үсеп чыксын шунда. Буратино киятында кебек. Benim kız oğlan geldi. Нормально. Слушай, безнең эш бик нормально бара. Мен бик ошый. Медан оғашы. Кара, біз хәзер тавыгындан итәбез аның, әйме? İşletemiz. Тавыгында турап саласың да мында. Бетмесен бергә. Шуннан? Пылтыр-пылтыр кыздырабыз да. Буларны үзең әйтмешчә булгатабыз да, өстенә салабыз. Заливка булачак шундай. Böyle böylesin. Ahırdan. Eleyinde kiler yasıyız. Bana şunu butap. Kiler- Orayız da Yo. kızdırabız. İki yaktan kıpkızıl içinde it. Anladın mı? Мен айтып мәшәкатьләнеп тормас. İtmesin. Yok. Ne bileyim bana şöyle ortaga bölürge. Bana salıp bulgatırga. Biz шун ирләр ризыгы пешеребез дик нәрсә торып. Тот. Ну мәшәкатьләнәсең килсә, миссион таба бар, безнең табалар бар. Әле тагын бер ике таба бирә алам. Киләр ясыйсың килсә, пожалуйста. Hadi şunu yasıp karı. Bu nereye kadar gerek bitindi? Син әгәр дә братан алай эшли беләсең икән, эшлә син харышын. Bu Min bir tamam bir soru. Мин дә бер дә каршы түгел, менә бая бу. Bu rızıkını uylap çıkargan bizim tomoşaşı koysa yaptan eken bilmiyorsun. Юк. Яңа ни бирәләр ток. Агач кашык. Aha. Ne için soradım? Koysa bir rayonlarda bitinde özlerinin rızıkları var. Şuna metem şulay Айо, бәлки Алма- бу шагар кешеседер. Моның ризыгы икән дә, шунда әйтәм. belki studenttir ol. Юк, менә һәр районның үз ризыгы бар дисең, ярар. Ay. Әйдә, кырмызы калда нәрсә пешерәләр алайса? Kırmızı kaldı kabak Ne? şöyler. Кабак? Юк, кабакны без дә пешерәбез ансы, кабак. Кабак бәлеше бар. Kabak belli şeyi. Kabak Şuna belli desem şey. etip bitirmem. Әйе, кабак бәлеше. Аның боткасы да бик тәмле була. Тәмле. Диге белән Һәм инде, файдалы. шулай бит инде. Диге белән. Semenkisi de bik faydalı bitimlerin. Әйе. İrigitlerle de bik faydalı. Кара, ул авылга не кабак дисең шуннар икән? Benim şey anda kabaklı kulübü istergenlerdir. Вә хәзер дә үстерәләр мисең? Yok. Hazır anda olmak isterler. Hem arbuz. Тиздән кабак авылын исем үзгәртәчәкләр. Arbuz. Карбыз дип. Arbuzga koyacağım hala deyip söyleşecek biz. Так, ярар. Bular, neyse şulay. Senin rızam yok mu? Мин риза монда бит. Сиңа тагын таба кирәк булачак айрым, шулай бит? Tabağa gerek bulaşağı ya. А бу безнең нәрсә, гарнир булдымы ни? Bu garnir bulur. А? Soğan kuberektirdi bilim minanda. Ярар, куркыныч түгел. Мин суган яратам. Мин Elle indi кыздырган суган ipne de яратам. şunda azaltabız. Мин дә шулай дим, менә бит Нәйдә салабыз шулай? Ваклап, Buların işi de bunları. булгатып, истенә салабыз дим. O motor etip Шундый матур булып üstünde. чәчәк, әйе. Bilesin ne sakıbık bular bu. Запеканка кебек. Aya. Менә мин сиңа шуны әйтәм бит, запеканка. Biz kızdırabız. Bunu kızdırabız da şundan sonra kukuruzun üstüne koyabız da bunu onu salıp üstüne yapıştırabız. Әйе, шундый матур Şuna булачак. keseriz de. Әйе, менә бу укропны üstенә сибәп сыр-сыр. Aslında sebez motorlu uşunu. Onun için hatta mana bu tava bulsa da şep bulası bulgan benimçe. Motor formudakiyle şundan sonra şunu kesip Юк, кирәк икән без аны хәзер нитәбез шунда. şunu Ha? big motor tapıp Бик матур, бу гриль, бу беләсең, бу гриль өчен шунда. Гриль өчен. Ага. Әгәр син менә бу тавыкны кыздыра дисәң, анда гриль. Пожалуйста. yarı. Mesela ben kibitke barış alırım. Mesela öyle pişiririm. Bugünge biz bunu Минем, кара, эшне эшләргә кирәк, Мирхат. ortağa böleyim mi? Ha? Hadi ortağa böleyim. Бүл әйдән чик эшләсәң дә ярый. Tamam biliyor musun? Һәм уйлаган вак кисәкләргә беләсең дип. Ваклап салабыз дип. Bakla bakla. Tamam. Nece baklıyoruz?
Simit iň birinçi sahnega parodist bolup çykdymy, jyrçy bolupmy? Iň birinçi parodiýalar işlegeni biz. Iň birinçi parodiýalar bilen sahnaga şoý çykdy. Näsege parodiýalar iskeçleri men bit hatırlayım seni o wagtlaryny. Hümmen iň birinçi hit parad digen Äýe, mine. Radioda. hit parad. Şunda filtr. Imşeýsin radio DJ, äýe. Mene. Mene iskeçte. Birinçi nilerim şuly. Neçinçi ýyllary bu? Bu 2002. 2003'ler bu. 2003. Nähşu radio açylan 20 wagtlar yıl. 2000'de äýe. 2001-nji ýylda 2001-de Tatar radiosu açyldy. 2002, 2003 mene biz şu wagtlarda şey başladyk bitindi. Siz şunda äli Bars Media ýyşdyrgan konsertlarda gatnaşdyk. Nişik ol, ismi unuttum. Keyif nişik anda var. Keyif nişik ya. Şunday. Şimdi şu barınga kişinde bizden kebek. Hazır. O wagtda kılşık kebek yemin. Hatır äýe. Jillekin orama bik çıkmasa tırşadır indi işin degende tege. Olup giteder ya. Hatırlayayım. Ondan soň indi jırly başladym. Jır menin hümmen Jırlar bar indi. bar idi men jırlar. Lakin mene özüne jırşy Şahsen jırlar, amplituasynda diýip eýtigelibis. Klipler çyrip, onsa goşan boldy o seni. Klipler düşe başladı 14-nji ýylyna. 14-nji ýylyna men birinçi klipini düşürdüm. Sahnege çykkandan soň 12 ýyldan soň äli birinçi klip çyrgensiň şu. Şolay etip biziň ýazlar indi kabatlanmaz diýen jyrga Kinçe klibim barka. menen 4 ýaw, 5 ýaw Indi hazır bir klip. Mene her köpten töwülgän çykdy. Mene ýaňa ýyldan soň çykdy ýaňy klip Ulum kızım diýen. Bu indi balalarga bagışlagan, özüm mahsus ýazdyryp aldym. Rail Ümitbey, bizim başkurt kompozitory. Hanım Gülfiye Apa Şakirova mahsus olarga şolturatyp, metem Rail'nin de özüniň de balalary bir köp şıbırdapdyra. Metem Rail sinden çyksa çygar, balalaryň ýanynda ýügürüp ýürgende, Jinkar üçin alarga gorrap, bütün ýüregini birip türkü ýazyp bereli diýen. Şimdi ol şundan da mena aýtalar bir demo versiýa diýip ýazdyryp jibergen balalar şar-şır kiler, dige uny, üzi jırly, mena şunday şol gür kilip turgan, şunday atmosferada tugan jır bu. Hemde ana da klipini düşürdük. Elbette indi anda katnaşdy gaýlaýa. Balalar oynap, balalar bilen klip düşürüp bir jiňil tugul eken ol. Ansan almadyk. Oynap ýügürüp beri. Mene tutda düşürmedin ýok. Operator kamerany hawyzyp kile. Anyň ýokosy kile, ýeýsinden oşysy kile. Ýeýse başgany serşisi kile. Bala şulay. Tutala jyly. Kamera koşgaç. Biz onu 2 ay şemas düşürdük. 2 ay. Mene düşürebiz, oşamay. Munda balanyň kıyafeti oşamay. Munda islap oturan, munda gözi ýaşy. Mene şolay etip. Jemaat bir kadar işinin gaýlesi bilen danışasyňyz kelse, hazırki wagtlarda kiresiz internet kengliklerine. Hem izlep tabasız. Ulum kızım diýip atar. Ulum kızım diýen jyrna klipni. Jyrlap da görsetmeli bolsa, başym bolsa da o jyrna. Bu jyr Benim işlerim var. İşlerim var. TMTV kanalında ol bara. Bizim televizyon tamaşaçılarımız. Görü alasız. Bu? Birinci 2 ýyl oňra. Birinci 2 ýyl. Ädep başlamany salyk. Men salam şi jyrdy turady. Bir. Jyrdy tur şu. Ulum kızım sizge qarap süýünüp duýa almym. Minnet diýen şatlykly oýlarym tyýa almym. Etdiýen balasyna deli bar ýakşylyk. Melekeyden köňlü gezide bolsan idi ýokdylyk. Eýtem şunu siňa kızım, eýtem siňa şunu ulum. Mene şulaýrak. Şuna garaýynda Bäxetli boluňuz balalar. Iň möhimi şol. Sol selamet hem bäxetli boluňuz. Ul dur bäxetli balalar sol selamet bolsa. Aýtmasaň da. Ýani bu gaşkyna aňlaýsaň. Aňlaýsaň. Bizning jemaat iş bitdi diýerlik. Biz hazır sizden bilen. Anasa yok, näse şeýbis. Biz hazır mene Bulgatabız, değil mi? Bulgatabızda. Mene qotarak utda tawukny kızdyryp alabızda, mene şu aýtdyryp eme. Kaplaýbys men. Kaplaýbys. Tawuk indi biraz pişip çykaş, 10 minut pişip çykaş. Mene bu rastworny. Aha. Hem mene bu nästeni istene salabız. Işlýbizmi şolay? Işlýbis. Ýumurka bilen birge. Hazır oňlaý başladym näse bilasyň. Näse aýteli? Başta itli kızdırası kalgan menimçe. Yok. Suğan bilen. Yok. Ondan sonra üstüne berenge. Yok, berenge de azak, ne bunday berenge azak şey, azak şey. Hatta o big momentinde pişip çıkacak, değil mi? Başlama. Simen tuz bilen başlama bir. Özün tuzluysan başlama. Mine şanasın mı? Men sen aşanam.
Ha? Мен сен ашам. Жамағат, біз әліге Шулай да бұрышлағаншы, Мирхат Науи біріне сағаншы, сіз әйдәгіз біздің тәмлі кірәшімізде тәмлі реклама қарағыз. ТМТV телеканалда тәмлі күрәш тапшыру давам ете. Бізде қонақта бүгін Күрші республикабыз Башқұртстаннан деп айтсам да, ләкин ол біздің Қазан жігіті, чөнки аның бірінші адымдары деп айтыр керек сахнада. Булды Қазанда, шулай бит. Мирхат Гайсин. Мирхат, сіздер инде ризык пішіріп, әліге исемін ойлап тапмадық. Иісі бик тәмле килә. Қызған суған, бәрәңге һәм ит. Biz ауыл баласына таған нәрсе керек. Мынаның иісі коридорға шығып кетті. Әй. Менің Хәзер güzel келіп vakile келешек bütün бар. seyirler. Mesela şap. Әлі тапшырып кештері бар. Әлі пішірдегі шынды есі бек тәмлі шапқа дейік. Қаралі, Мирхат, біздің әрбір кішіге, әрбір қонағымызға рубрика бар, түрлі-түрлі. Бүгін рубрика мелодияны, яйса күйіні ешітіп біл, ешітіп таны, әйтірге керек болшақ. Ненде жыр, ненде музыка, бәлкім башқарушысын. Әгер де ол жырын танып жырлап та берсең, біз бүтінней қаршы түгіл. Анашылды ма? Ғымай, сен былай меломан му өзің? Тотар күйлерін мен машинада һәр вакыт татарча тыңлыйм. Үзеңнән кала кемне тыңлыйсың менә, кемнәрнең? Бәлкем иҗаты бардыр, бәлкем кемнедер конкрет җыры бардыр. Мин мәсәлән, аерым җырчыга теге бәйле түгел, мин җыр тыңлыйм менә. Мин дә җыр тыңлыйм. Җыр ошый икән, аны тыңлыйм. Теге аерым менә шул җырчыны гына тыңлыйм дип, улай юк. Андай Ой, бер дөрес түгел. Менә кичкенә чакта инде ул без Салават абыйны тыңлыйбыз. Яны аны тыңлыйбыз. Хәнип аны Айдар абыйны тыңлыйбыз. Хәзер кай җыр ошый? Хәзер Аллага шөкер әйе. Менә җырга килгәндә, Так. бүлдердем. Менә тагын исемен әйтмим. Бер җыр алдым. Tamam. Әле өр-яңа җыр өстендә эш бара. Бу җырның исемен әйтим инде, Алма ашайым микән дип атала. Бу инде халыкчан булачак, Токмаклар кебек булачак һәм әйтергә кирәк. Менә иң беренче сиңа җибәрәм, тыңлап карасың, бу чак кына аерылып торачак. Алла билса, менә әлеге бүгенге көндәге җырлардан башка төрлерәк булачак. Амин шулай булсын. Style. Алла билса. Ярар, көтеп калабыз. Хәзергә музыкаль угадайканы, музыкаль белгәйканы башлап җибәрәбез. Китек. Беренче җыр, беренче көй. Нык батыр көй. 100% әйтә алам, хатын кыз башкара. Boş vakilde әйтергә дип. Эльмира Калимуллина. Молодец. Без. Икәү. Һәм Эльмира. Эльмира. Бик матур җыр. Әйе. Аңлашылды, сүндерсәгез дә була. Бу инде һәрбер мәҗлестә, мәҗлестә, һәрбер алып барып. Тәнәфес сайын. Канына, жанына, һәрбер күзәнәгенә, һәрбер канындагы эритроцитына сеңгән Көй бу. көй. Әлбәттә, бу Фирдус. Камаев. Җыры? Җыры? Син җырлап күрсәт. Син җырла. Мин җырладым бит. Туктайлы юк, монда сиңа гына бит җырлар. Әйе. Аллар булса. Аллар күрдем, алмадым, гөлләр күрдем, үрмәдем. Менә сүзләрен Дусларга дигән җыр, әйе. Сүзләрен белеп бетермим. Ни өчен дигәндә, безнең үзең беләсеңме, теге мәҗлесләр, бәйрәмнәр алып барганда тәнәфестә була бу көйләр. Ә без тәнәфес дибез дә яенде кием алышларга әзрәк кенә ялтып алабыз кулакларны. Ялтырып алабыз. Читтән генә ишетелә менә бу көй. Так. Современный җыр. Җырчысы да бик яшь. Тир. Шулаймы? Мин дә шулай дип уйлыйм. Җыр башлаган көтеп торыйк. Әйдәле. Кем икән бу? Зейнәп. Зейнәп апа. Точно, Зейнәп. Кстати, менә Молодец. соңгы вакытта аның аранжировкалары ниләре менә шундый. Заманча шундый. Бейт торгынаймы? Әйе, яхшы, реально. Зейнәп апа Стиле бик үзгәрде һәм ул үзгәрештә миңа калса зур роль уйнады аның улы Булат. Булат. Афарин. Зейнәп апаны менә яшәрттек. Һәр вакыт яшь инде. Әйдә киттек алдагысы.
Kuzga ko'rasinglar, taraf. Ben ayağımlarını bilmaganim. Bilmem, ko'rinay mı? Yok, aytamayman. Aytamayman. Sen bilesin. Bilesin indi bizim şu vaqtlarda çıqqan jir şeyinde o'tiga. Sening bilan buyda, bir buyda. Baltaş yigiti. Baltaş yigiti. Boshqirdiston baltashi mı? Yo, bizniki. Taram. Tam. Tenor. O'zi boyanda da shab o'ynay. Motor jirli. Tag'in, ayt. Venera G'aniyevada o'qidi. Qizi da Venera ismli. O'g'li Ramazan. Familiyasi nechik? Familiyasi F'ga boshlana. Fasi. Reyes Fasikov. Shuni motor shuni da yaratan bu. Romantik. Ne bu yerni bir yaratan. Alishmat. Salovat ayınsa. Salavat abi. Yok, yollarına karşı çıkma. Salovat ayı katıldı. Anlaşıldı mı? Qarayın, Bu yerine bu zamanlar bir kişi şangırdı. Mana paradislarda bir ko'p qo'llandı şöyle. Mana men biyikgina tura olaman. Hozir radioda ishlamaga shu o'zimda bir tanımasam mümkünmi? Anlarsınız yer boshlanib ketadi değil mi? Yo'q, men aytaman. Bizga Men berisham. bu o'rinda bilasizmi do'stlar biz tanidingmi? Yo'q, bu kuyda berisham men. Jirshsin. Şimdi mi tanımayım mı da? Hadi pazar günü bak Daniel. Tanıdı mı? Yo'q. Ana kliplarında tek talk show var ha. Neler? İsmi ya. Sen TV iyi. Gülnaz, İsor. Usta şarkıdan. Hayır, buna. Hadi stop. Back. Bizga tega birini so'rara kerak, chunki bu bizning edi. Biz bunda unni bulg'atdik, yumurtani soldik. Ну, sizda bu qara big motor kelib chiqdi. Qara, motor kelib chiqdi ya. Mana endi tovuqda pishgandir deb ishonaman. Pishdi. Solamizmi shulay? Kukuruzni solamizmi sen? Endi boshda biz kukuruzni üstüne solayıq. Anlarsın buni. Balki buni üstüne kukuruz motor bo'lacak. Motor bo'ladimi? Bir nishonigina. Bunda yo'qolib qolgandan so'ng sizlar bit. Edi kukuruzni üstüne solamiz. Ondan so'ng so'ngra boshlaymiz. Ana üstüne solamiz. Bilmiyorum, ders mi? Magayın ders tuguldur bu. Onu çıktı hitlerge atırış ne bitne jirine de haydi. Eksperiment. Zato qaytqash. Manda öğretmenler bilse pişirip qo'yganlar yo'q. Xotin, bilsang edi sen narsa pishirdim men deb. Ko'rdingmi hali yetmadi hali bu. Nima işte. Bo'ldi. Biraz pishganini kuting da anlarsın solarız. Yo'q, kukurni sol. Haydi, hali albatta kerak bo'ldi. Kutuklarga bir nishoniymi? Ay, sibemin. Sip shulay turib. Buna eskitmeli bir isim tabara kerak hozir bizga. Bunda yozib, shundan da bir qo'yda yo'q. Bir kitobda da yo'q, internetda da bular aytishdi. Universal isim bor endi, men har vaqt aytadigan bir isim bor, menga universal. Siramatik deb ataladi. Nechik? Siramatik deb ataladi. Siramatik. Ona. Qanday motor bo'ldi, ha? Motor bo'ldi. Hay. Ha. Ko'rsaksin jamoat, qaraq jamoat endi motor narsa kelib chiqdi. Ozgina orttiramiz bizlarni peshin. Nashat tumalanib, hozir bu peshak. Tak, hazırmı? Hazır. Tağın 2 jir qoldi. Aya bildik. Bu endi radik. Yulyakşın. Uftanma ömürler yaz gibi ötedip şal şaşın kursan da uftanma. Yaz girer kita. Hazırlık var. Kuruna başladılar. Elbette yani bu Meniki ko'proq chunki men ertaroq uylanganim shundan. Hayda. Uftanma jiri bildi bu. Mana endi boshda Fedisa bo'lgan ib jirlaydi bizim Ufada. Anasi Salovat abi jirladi. Mana shunday yani Yozmushi. Yozmushi. Mana bu. Mana bilasizmi kim jirlaydi? Aytib qo'yadi. Merkad qaysin? Ne o'zi? O'zi? Aya. O'nisi kelar hozir. Biz deyip duramiz. Hayda. Bu narsa degan jiray? Unuttum. Jirning ismini unutdim. Normalni. Men balada için içmasam.
Hazır bilemiz onu. Yüreğimde gelsin. Oylarımda gelsin, oylap duyalım, suyup duyalım özünü. Hey, hey. Niçin yaşar idem, yerde görmezem, gözlerinde yıkla suyunu. Hey, hey. Yüreğimde gelsin, Sakınıp duyalım. yarıp duyalım hislerden. Yaratmasın sizin jırlar mı ya? Yarat. Şunun bilen bizden bu rubrikamiz tamam. İsep 50'ge 50 düşekte bula yok 60'ga 40. Senin isepke. 60'ga 40 dedik. Bardaq jırlardan. Ya, ayda parodiyalar dep yaşa başlamamız ekan emin. Şimdi parodiyalarning qadrisin bilirsin. Hemen. Eң birinchi parodiya kimga yashadingiz? Eң birinchi men yasadım Elfi Sabri Qiyamqulga. Kelsin, Salot, kelsin. Salot abinin doğan gününde. Bu Kerim Tinçur'un teatrında men okudum bitinde. Bizim masterimiz Raşid Galijzdagi Dulin, anda sahne tilinden okutadır bizim Noyil abi Şeyhettinov. Bu günde merhum bitinde. Noyil abinin юбилейi buldu. Biz okup 4. kursda okuganda юбилей buldu. Noyil abinin hamında biz sahnede onun studentlары dedik. Onlara şunday sürpriz yasadık. Bütün studentlar çıkıp kim nerse buldıralar, onlara kim hak yaratadır yok. Ona şimdi kiyim bula gitti, Şeyhettinov deb yazıp. Onda kim ellerinize kalan bitti. Hamında yenesi de indi Salavat'ta girip kutlap gitti deb. Xalq to'liq zal. Men shunda Salavat bo'lib parodiya yasadim. Ham Noyil abi Dolayısıyla tuğan kılın buna kutlayıp Bahatlı bu hamisiye bir jır buraya gitem Rüya satıp iskir bitkacılar birisi tuğan kıl Doğan gün icarım bula gittim. Hamında xalqqa o'tdi. Şöyle iste qalgan. Mana Ham şundan sonra sen tege aha dedin de demek. şu yo'lni Soylara kerak ekan. so'ylara kerak ekan deb o'yladim. Yarat. Yaxshi kelib chiqdi o'zing. Alloh aşkına. Rahmat. Haydi bugungi rezumda bek yaxshi kelib chiqar deb ishonasi kelar. Endi u hozir pishib chiqar. Demak, biz mana hozir degustatsiyasiz ham qoriymiz oxirdan. Durust rizq bo'lib chiqdimi bu? Kishilarga tegishli rizq bo'ldimi bu? Oshirtirgan narsami bu? Yo'q, oshirtirgan men shegim yo'q bizani ha. Sen rohatlanib oshab bitirashak biz. Lekin narsa bularga tegishligini hozir bilashak biz shulay. Ya, Mirhat, degustatsiya yasar vaqt kelib jetdi. Sen hazırmı? Men hozir eng birinchi men Bu motor kelib chiqqan emi? Mazalik. Misatdagi foto ko'rsatirat deyishlik. Yana jiberdilar ani. Ay, Mirhat. Nasıl deb aytdim ekansan sen, ha? Ichiklaringdan Suyundir meni. Mana shunday. Men oldimmi nasıl bo'lgan bu? Mana shulay maqaytgan. Ha? Mında Yo'q, shunday endi. Maqatkana tugul bo'g'ay bu. Bu menga qolsa bitnesini vaqlab turib, shulay bit. Qiymoq yasaganlar mana shunday. Qiymoq yasaganlarmi ala? Bilim yasaganlarmi? İktisaklar şöyle bulgulaganlar. Bulgulaganlar da. Bu menga qolsa shunday nelar? Kotletkalar kerak. Mana bizda shulay aytamiz. Turalgan itdan kotletka kerak. Motoruna keskilarga. Ruschasi rublen demasi bo'ladi. Bizne şöyle şey parayı var ama. Ha, почти şoyarak oldu şimdi. Şakranka kırarak. Korkunç değil. Qara, sostavı şol. Sostavı şol. Dürüst yasalgan menimçe. Sostavı dürüst yasalgan. No. Tegay ver tugul endi. Ana xasnatini o'qirib tasib jibersan. Ya boshqa o'qirib tasib jiberadi. Mana ukropni ishine solib bulg'atasi qilgan. Pishgan chaqdaymi? Alay tayyor tutar. Menga bir shanechka bersam, men hozir o'shab qo'ysim keladi. Menga qiziq bu narsa. Eng birinchi sen oshib qo'yasың deb, 15 minut kutamiz, shulay bit. Bak. Ben beğendim. Öyle. Güzel. Çık. Şep. Berengisinde koruyor, berengisi pişken mi ekan? Bulatның қолы қосылса, ризық тәмсіз болуға тиіс түгіл. Qo'ylar. Tuzu da mine. İdeal. Kimgadir tuz yetmaskanmikin? Menga qolsa tuz bunda o'rinda. İşte orunda. İdeal bir kelib chiqqan. Qan bu rizqning ismi?
Neyse buldu. Bu rızıkның ismi? Mirhat. Temlekeş. Bundaydı bizim. Bu da Şimdi tatışlıdan bek. Evet. Tatlı şu katlete diyeyim beni. Tatışlı rızığı. Normal? Tatlı. Ha. Tatlı'nın üzerine değil mi? Oldan. Gerebaş degen oldan. Gerebaş. Ne? Gerebaş katlete demedik. Garaber katleti. Aniğin var mı oldu? Yani oldu Allah'a şükür. Selamet. Kav. İsmini çek. Filuze. Filuze? Aynen. Filuze. Filuze apa. Sen anke değilsin mi? Ankey. Bizde ankey. Filuze apa. Big zor rahmat şunda yigit için. Topşırımızda tabanını жеңе алмады қызғаныш. Ләкин мен ышанып қалам. Mirhat, sen hazır bizim bu topşırığı tügellengeç. Әлеге табаны. Кіріп алашақсың кибеттен. Adresin bilem. Білесің. Бірсін алып қойтасың ойлаңа. Бірсін, гәрәбәш. Gerebaşka. Гәрәбәшке. Бар ма сіздің неде сенің қолыңда яйса қатыныңның қолыңда теге қазан білән учак машина теге буржуйка кебек машина бер бармы? Te plov pişirdin. Әйе. Қайсындадыр жоқ енді Қабақ та точно. бар. Қабақ та бар. Aynen. Демәк, әнең алып қайтып қоясың қазір мына шундай зурны. Al. Аяқлары белән ул сатыла. Ул сатыла. Менә мин һәр вакыт каядыр барсам, гел аны күчтән эчкә алам. Бүләк иттереп инде. Бүләк иттереп алам. Ул менә дигән бүләк. Любой бәйрәмгә бара торган. Яисә инде табалар тияп кайтасың. Табалар, казаннар барысында, яме. Адресларын кабатлап сизгә төшерәм. Безнең тапшырышның генераль спонсоры Кукмара металл заводы. Әлеге табаларны, кастрюльләрне, гомумән казаннар нәрсә кирәк, сез интернет сайтка кирип, сойлап үзегезгә ничә литрлы, нинди стайл, анда тренд стайларының хәзер яңа Софи линиялары да бар, аны төрле линиялар. Менә гранит дигәне бар име, аның менә монда башкалары гранит. Менә күреп торасыз. Гранит. Гранит ультра һәм башкалар. Canın nindeleteli. Ала аласыз интернет кибеттен һәм дә инде Казанда кибетләре бар. Павлик Нурама 114 исендә калдырып. İşte. Рихард Зорга 11Б. Бу Горький парк сауда үзәгендә. Шулай ук Мусин Нурама 23Б. Мосина da. Так. Сиңа юлга Уфа ялына кайткыз. Бу син кайтып китәсеңме? Bugün kaydı bitem alabilirsin. Сиңа кайтырга бик җайлы булачак инде кирәгән шул Рихард Зоргага. Zor giga. Яисә Павлик Нурага. Кайсына да кира аласың? İkisine de kirem. Һәм шулай ук Beyler şunu otur bidin. Шулы әлбәттә Сосгород объект төзелеш районында Ленинградский районы 27 йорт адресы буенча урнашкан бәхетле кибетенең беренче катында менә шунда. Булар барысы да бар. Хәзер без спонсорыбызга зур рәхмәт әйтәбез дә. Син бу табаны тапшырасың. Сине җиңгән телевизион тамашачыбызга. Aha. Аның исеме бар mı? Юк. Юк, бар аның исеме. Хәзер телевизион тамашачы рәхмәт бу рецепт өчен дип. Hürmetli tamaşaçım. Bu tabanı alıp koydum bir geleyim. Yazmadı. Demek bu sizdeki. Biz şunun içinde siyineriz. Söyle. Котлыбыз Bütün һәм нәрсе өзебезге деген түстүк көрдүң. Yok, Bizim yok, tamaşaçı da kullanırга тиеш. Атарга тиешләр. Бер аларга тиеш. Мирхат, ансыбер икенчедән син бүген тәҗрибә алдың. Син менә шундый ризык ясарга пешерергә өйрәнеп кайтасың. Бу зур байлык. Кайтасың да хатыныңа исеме Регина. Регина. Ялыт бүген. Бүген үзем пешерәм дип менә әлеге ризыкны пешереп сыйсаңан, яме? Pişirip de mene kaldı biter. Şunu sana koydum da sıylayım mı minel bulat. Мирхат, Sen gün bana koydu bitesin. килүең өчен зур рәхмәт. Рәхмәт. Борчылма, моны шиңгенә. Борчылмыйм. Бу җиңелү түгел, бу чынлап та җиңү. Әле менә мин сине беренче тапкыр үземнең тәмле көрәшендә күрдем, шулай бит әле без белән коллегалар. Киләчәктә сиңа мин әлбәттә иҗади уңышлар телим, матур җырлар. Amin. Хәзер иҗат итә башлагансың, җырларың арта, инде кичтә концертлар куй. Allah bilsin. Mene konsertlerde geç. Шакыр концертларга, хәзер концертлар булса әйтә аласың. Менә шунда минем концертларым була. Туйлар, юбилейлар, корпоративлар шакырыгыз дип әйтә аласың. Şundan da indi. Башкортстанда иң яхшы алып баручы мин Татарстанда булат дип менә шулай әйтеп куя аласың. Hadi tamaşaçı olmadı indeyim. Şundan da konsertlerde geç. Konsertlarga yürüge bu kadar. Сөйлә мин, ашыма бик тәмле бар. Sen oşaktır. Ben söyleyip duram. Özümün şahsen konsertlar bilen hayalim var. Küzlergedir diye bileyim. Şimdi program hazırlarga hem de tig oturga kirek tugul. Әлбәттә. Tig oturga yoramay. Süre kirek, okurga kirek. Her vakit okurga kirek, öğrenirek kirek. Şimdi küzden olabilirse birinci konsertlarımı Moskov'dan başlarım deyip duram. Мен бик әйбәт. Moskov.
Bizim Мен başkasında başladım. Dürtüller rayonunda Moskva деген avul var. Aya. Мен şundan başlap atып kıyılan tarafın. Anda bizim avul motor isimli avullar bir köp. Parij'de de var, Venetsiya'sı da var. Mana şunday avullarda konsertlar Yok, var. Paris Moskva'nı işken var, a Venetsiya. Venetsiya'da var, Dürtüller rayonunda. Orman içinde mana şunday avullar. Venetsiya degach kişi koya gittim. Venetsiya. Qo'shin qo'ytasın deb. Ertaga. Öyle koyar. Bugün koyacağım kişiden abitten sonra kararını al deb. Qo'shiqda söyleshganda qiziq shunday xillar da var. Şu qarayında to'ylar, yubileylar, bayramlar, majlislar olib boramiz bunda. To'ylar, yubileylar, razvodlar barisini o'tkazamiz. Shunga qarayında kerak bo'lsa andashasiz, olib boramiz hamda olib qaytib qaytib turmaysiz, o'zingiz qaytarsiz. Sizin bilan efirda bo'ldi. Bulal Bayramov ham Mirxat G'aysin. Mirxatga zo'r rahmat. Bular sizga big zo'r rahmat. Oila baxtda tilab qolam, yami? Hali ko'rishlarga shirashirga yatsin, do'stlar, tamli yashik, tamli oshiq, hamida tamli kirashni hayratmasayin, har vaqtdagi shida TMTV telekanalida kuzatib boring. Sog' bo'lasiz. Sağ olun. Biz oshiymiz.